Babu kular khongjirem ubadei wei unong hikai rangba jong KGP Higher Secondary School Shillong ula ongru baka sarkar jila hangni hamegalaya MDA 2 hapo kajingalam jong ka parti NPP keladei ban aino sendan kajing benapat ba bekhna puli kiban yale hakini ki embos exam jongki kata ke exam SSLC pat exam HSLC kaban sa pelangsyan hau benai no pra arajar arprio bekidei bantho no ikijubab jongki dagakten khasi na kabenda khasi paru dakten garo iki garo namar ba cabinet meeting dangshan kladap minjur panthawe ka an beki artli khitien khasi bat garo kin kalalong no khitien sarkar hak state Meghalaya yang ka jing pendung ke sarkar ya ka tin khasi bat garo kum ka official language nilai i ba hagini gi tayo bladam kesokan MDA 2 apa yang alam jong kondak kala menjun ban pendung ya ketin kasih betul ke official language di lembaga ni nakaling jungi nongkai de man ai kublai kesokan nimna tenda ai kublai ba lembaga ni ka sinjang apala ai ka tin kasih karum official language kan long kalenti baka tin kasih kan ya rung syaka HD dan ni kanit kabapra tumang yang nod mangi nampo kasih jentia bakaru tindai ka ai ka banga kwa man om handi kalo ba sisen bigila arai sisen bigila approve la pas di ordinance kesoka ka ban implement kan tuntai kam in letter and spirit ila yaitu gila akren nakali yang cimista melak kerencan bahaman lagi exam hadin melak penong official language la kalong MPSC la kalong HDSC ide bantok no daketin kasih tinggal pada kumuwai ni ginongkan kasih oban ong ya ka soka tentu ya soka bahkan ai ka instruction ka direction ya ka embus kepada ginong penya ya ka exam jong exam trik SSLC nega exam kelas 12 HSLC bahkan ai thọ no yiki kena hagan nega exam hajar apundeu banong Desember daketin kasih sedang swa nalajin sedang swa nalajong hadin nangta bisa burom gibe je lajong burom gibe tinggal tepat ya kesukaan bahkan ai no wood kijing betha ikan bus bagan bus kan ai ke option je kena kan ai choice kena lagi kwa banto di English kintik di English ibakwa di tin kasih kintik di tin kasih ibakwa di tin garu kintik di tin garu kenang ba ngiru hapok school di yala trik kena nginsong laga jongka paket ibato di kasih ibato di kafaren lan ibato di garu badakan negala ngangek bahkan yarap kena ban kampas bah kamtam gitu kena ibruna iya ka haren aila itu bikwa ban tho do haren nale ibakwa ban tho do kasih rum nale bahkan ni gandai ka senjam ke benengkong bengila swan ko skol ya ka tim kasih da ka bai tho ya ka ai haka exam embus exam nani public exam ka basdang swan ni kaya kamdon ni ai kata nama embus kadai ko maklaya kada ka ICSE di Central Board ICSE CBSE kimut bantho de kasih lada mla bantho swa hapo SSLC lani hapo HSLC de kasih kan long kijing la range bantho swa ban de Central Board de kasih ban ni bada hapo embus kepada ga hapo mikraya kejong kari kasih jantia karu ni mla bantho de kasih kijing kentu yung ngaglong ai mat bagi thọ no na nadu menta with immediate effect hajar funreu kuni Desember wi kena ni yo thọ no de kasi lada kikwa ya ka subjek ka begini ala pumba yala mo haka CBSE ti ki ong lara kan karung ha khenit bapra HDU exam UPSC IS IPS IFS yung in thọ no de kasi te
Tilara tho kita ki exam di bahaya why not? Daka SSLC exam trik tani exam class 12 HSLC ngin aila ikna pinto dak tin kasi. Kata kede ki jing sneu ki jonga ku muwei ni nong hika. Biang